Tiday ti nga malem kakabsat, tinak iburay kada kayo nga mensahe, ket ti paulo na, the habits of a productive Christian. The habits of productive Christians. Okay? No habit ko na tayo ket lifestyle, wano way of life. Habits of productive Christians. Agkararag tayo pa'y. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise for all that you have done in our entire life and even this week. At bendisyon ang ngarut apo, dito yung kami adalan nga lesson ita nga malem, praying that it will greatly encourage and challenge our hearts. In Christ's name we pray. Amen. Okay? So, habits of productive Christians. Do you have a good habit? Sino kada kayo kakabsat iti the habit ng amom ngamin no habit ko nam ket DJ way of life mo. For example, if you want to lose weight, you change your habit, 'di ba? Oh, if you want to gain weight, come what may, just you eat seafood. Amoy di seafood. Every time you see a food, you eat. Basta makakita at makangagabsat kat kanan na. DJ ti mako na nga seafood diet. Okay? So, everyone wants to be productive. Everyone wants to grow and to become a very effective Christian. But you have to remember, it is easier said than done. It is not overnight. So it cannot happen by just good intentions. There must be habits that take place. Tapnon ti kasta kakabsat, DJ nga goal ken na desire tayo, ket talaga nga ma-achieve. Okay? So habits of productive Christian. There are 7 habits that I'm going to share with you. Tapnon ti kasta ket madan kayo kakabsat iti idea what to do and the changes you need to make in your life as a Christian. Dito nga message, ket applicable kadigiti amin na Kristiyano, whether you are young or old, you believer, no old believer, whether you are a Christian living here in the Philippines or there in the US, dito kakabsat nga message ket applicable to all Christians because the Bible ket awang pilpilyan na. Sa bali lang di lugar, sa bali lang ti trial, sa bali lang ti temptations, but the principles applied are always the same. Dito ti pagsayaatan iti Word of God. So, what are the habits of a productive? By the way, do you want to be a productive Christian? Raise your hand. Nabunga nga Kristiyano. Amen? Oh, nabunga ha. Nabunga. On serbina ta kayo noong bunga na kakabsat. Uri nagpinta sa mangga noong bunga na. Ket awan serbina. Amen? Agtalon ka, nagmulak at sile. Apo nakapimpintas ti bulong na awamot pulos bunga na kakabsat. So there is no gain in the leaves. The gain and the profit comes from the fruit. So ti apo kayat nang agbalintay nga productive because the grace nga itid na kanya tayo ket masapol nga ag-turn out nga bunga nga pagkaidayawan na. So, how can we become productive Christians? Remember this message, okay? Number one habit of productive Christians. They have a positive attitude. Do you have a positive attitude? Even though your circumstances are negative. Oh, this world cannot be energized without positive and negative. Kala baterya. There is no energy without positive and negative. Di ngamin, ag gumana kag ta baterya no pada nga positive. Dak pinakaputi baterya nga agpada positive. Uno baterya nga agpada nga negative. So, one end is negative, the other end should be positive so that the battery can energize a unit or any gadget in any form. So, datayumot kakabsat, you must always bear in mind and never be surprised. This world where we live in, the society, the culture, and the situations are always negative to us Christians. Negative lagi yan. For example, morally, this world is sinful. So that is very negative, di ba? Morally.
practically, as a result of sin, aduti rigat ti biag. Hindi ko na ni Apo Diyos ni Adan ko na nangakastakot by the sweat of your brow. Ibig sabihin, talagang ti agsapol ti pagbiag kat struggle. So, very difficult. Hanakas la iti Garden of Eden idi, the place was positive. Kasi awan rigrigat na, hanagtalon, hanagmula, han nga agarado, di ba? Han iso nang agrigrigat. Everything was there. No? Pumitas lang ng bunga, may pagkain na siya. But after the fall of men, ti tao agsuffer, ti babae agrigat kaganak. All of these things are difficult situations in life. So, practically, deti lubong nga yan tayo kakabsat, do not expect positive situations. Everything will always be negative. So, morally, the world is sinful. Practically, this world is difficult to live in. People around, because they are sinners too, they are difficult to deal with. Di ba? Kakadwat trabaho, urepe unag tipagtangan, kakabagyan, because they are sinful beings like us, we have the sinful nature, they are difficult to deal with. So everything around us is practically morally negative. Now, how do we thrive? Dito question If this world is sinful, morally, if this world is practically difficult and struggle, how do we thrive as Christians then in this world? The habit is we must have a positive attitude. That is how we can conquer the world. That is how we can conquer our problems. That is how we can conquer the circumstances in our life. We must have a positive attitude. Loser Christians have negative attitude. For example, how do we handle setbacks? Diba? Anat mindset tayo kadagiti setbacks, kadagiti problems iti panagbiag. Well, we have Romans 8:28. Amen. Anak ko na Romans 8:28. Alaman. Ikaw man may kabesa yo. Ready? Go. And nalipatan yun sa amot ng kakabsat. And we know that all things, everybody read, go. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Deta kakabsat. So this verse gives us a reason to always be hopeful and positive in every mishap. Amuyot mishap, digite happenings that are not desirable in us or to us. We know, anot amu tayo, all things work together for good. Kung tayo ada plano ti Apo deto, ada purpose ti Apo deto. So, no problem can ever defeat us, but problems will even become opportunities for us to grow, to experience the power of God because of this verse. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, nakita? Amen? Another verse, Philippians 4:13. Philippians 4:13. Positive attitude. Anak ko na di Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Dito nga verse kakabsat is a very profound verse. In the context of which Paul was referring to the side of life nga DJ abundance can poverty. DJ ko na nga I have learned in whatsoever state I am ko na. Umuwi ka na sound DJ. I have learned in whatsoever state I am. Meaning, whether I'm in the state of Hawaii or state of California or state of Texas. Amen? Oo. Ano na gets ti da duma kakabsat. Joke nga pang genius nga min DJ. Okay? In whatsoever state I am, meaning anyama na kasasaad iti biyag. Estado nga ayan ko. And he assumes nga in every state of life, ada negative effect na ada negative impact na. Pero i-conquer na DJ nga situation kasi kunana, I can do all things, mapagbaligyak, makayak amin, gapuken Kristo nga mamabilig kanyak. So nga, kuna tayo ti bagi tayo, hantela kung kuna nga, kayaem, hamo kung kuna, kayak deto, gapuken Kristo nga mamabilig kanyak. Apay kit di, adati apo kanyak, and greater is He that is in me than he that is in the world. Satan wants to discourage me. Satan wants to oppress me.
Satan wants to hinder me, to disappoint me, and to cause me to despair. But what? I have a greater God inside me, and that's the Lord Jesus Christ, and I can do all things through Christ which strengtheneth me. They jay kakabsat. So they have a positive attitude. Amen? Oh, another example. Okay? Before we go to the next verse. In the Old Testament, the Israelites, they were already on the foot nga sumregan yan ti promised land. Look at it very carefully. Nagibaon ni Joshua iti 12 spies. 12 nga rekado. Amen? Hello, si bibiyag kay pa, hindi na kakabsat. Amen. Pagkat katawaan kayo lang kakabsat, adot problema ti pa nagbiag, lalo tayan yaw. Amen. So nga, laughter is a good medicine. Okay. Nagipadala ti 12 nga rekado. 12 spies, no? 12 nga napan nagispya. Okay. Nagsublida kakabsat. Una, they talk about the abundance of the land. So sabi nila, look, we have these grapes. Diba? Impakita do digiti grapes nga mangipasimudaag nga talaga kakabsat nga nakapimpintas di papananda nga lugar. Diba? Grapes. Ngem kunada nga kasta, anak kunada, there are number 2, giants. They jay kakabsat, tinakita da. Giants. Kati problema, pinagmalinda nga sarming digiti giant. Amuyot sarming. Isut pang kita amta sarilim. So, kunada, gaputa the giants, ti panangkita mit bagbagi mikot kasla grasshopper. Grasshopper. Tinagsarmingan da digiti giant. So, based on the giant, they look like grasshopper. So, they have a negative attitude. But here comes Caleb. Kut kuna nga kasta, look, the grapes are here. There are giants in the land. We may look like a grasshopper, pero number 4, we have God. Amen. We have God. Dani apo Diyos kada tayo. He will deliver us, kunana. Let us go up at once intayo kidi and possess it, for we are well able to overcome it. Kaya tayo. Why? Because we have God. That is a positive attitude. O, isunganat na pasama kakabsat. Listen. Digijay sa nga pulo nga ispya, kan digijay tattao nga nakikapun ka digito, nga sa nga pulo nga ispya, handa nga napalubusan nga sumrut iti promised land. Oh. Iso nga kakabsat, maybe there are giants you are facing right now. Giants of problem, giants of bills, ado nga mabayadan. Giants of struggles in life. And you seem to be a grasshopper. But remember, you have God. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So nga kakabsat, sukatan tayo, di panunod tayo. Aya, hantay nga di grasshopper ti pag-meditatean tayo. Hanga DJ giant iti i-meditate tayo. Dapat DJ grapes kan DJ God ti i-meditate tayo. Amen? DJ promises ti Apo kan ti kinabilag ni Apo Diyos. Positive attitude. Amen? Oh, kaslakin ni Brother MM itatagat na tayo ni Lulong na. Ay kat naliday. Ngam adala ta positive attitude na atako na nagat na sharak ti gospel. Di jay. Sut ko na the 1 Thessalonians chapter 4. Anak ko na jay. Pakita man. Brethren, we would not have you ignorant concerning them which are asleep. Digiti natay. Even as others which have no hope. Why? Because digiti natay nga imawat kini Jesus Christ. Agungar dan tumanan, kat sumabot dan tumad tuno umay ti Apo, makita tay tumanan ida. Amen? Amen. Oh, by the way, amo yung adalig di kalman, ito ka trivia lang ha, Bible trivia, i-share ko kanya yung kakabsat. Na-learn ko yan ta Bible, nga ijay gayam langit kakabsat, our physical identity will retained. No anya talangam, kastan tumutlat langam di langit. Ngam glorified body. Iso nga aglilinasin tay tupelad jay kakabsat. Hello? Oh, aglilinasin tay tupelad jay langit. Malasin dakto, malasin ka ito. Ngam sa balinton jerik na kan affection tayo. Haanan nga di relationship tay ti earthly. Ngam mailasin tay tutunggal maysa. You see?
Iso nga makitam tupay nilulong mo Amen? O imun una lang. Positive attitude. Kakabsat. Iso nga, no anyaman ta sitwasyon mo itako na, nagpintas dito yung message ni Pastor. Permi nga talaga. I will not allow my negative situations to defeat me. I have God in me and He has a purpose for my problem. So, positive attitude. Okay? That's number 1. Number 2, habit of productive Christian. Alright, number 2. They are eager to grow. Amen? They are eager to grow. Do you have the eagerness to grow? Anat ka na sa unti eager kakabsat? Excited nga grow. Enthusiastic na regta. Na isot ayan ti focus na apo kayat ko grow. Amo, narigat mo nga sursurwan ti tao nga awan desire na. Gusto ka kabsat? Kala ko gitara, di ba Tito Sani? Mahirap turuan Tito Sani yung tao na walang desire ng music, di ba? Idi ubingak, isong alistwak na nakasursuro kakabsat. I was 5 years old. Ket adakadwak idi nga may nga padak bet nga ubingag sursurot gitara. Ni Mang Clipton, karuba midtoy. Ket mapamidandanunon ni Tito Danny Velasco J. Didaya kakabsat. Ag bisikleta kami, imagine nyo ati desire me ha. Ag bisikleta kami, isot ag drive. Siyakti iyangkas na di likod. Di ba? Malagip yun di bisikleta, di likod, ada putres na talikod. So, ag drive sunod di bike, ag takderek di putres di likod, igamag di gitara, ingkam di daya, ingkam agpasurot gitara kakabsat. Imagine our desire? Tatan, kaputa inauna isuna ngam siya, siyempre, preference, isuna ti masursurwan. And you know what? Isut sinursurwan ni Tito Dani, buy-buya, ngam siyak ti muna nga nakasursuro ngam isuna. Why? Because mas matindi yung desire ko kesa sa kanya. Kakabsat, uray kanayo nga umay ka makigimong. Which is dapat umay ka makigimong. Di ba? Kasi kasano ka, grono awan gimong nga pagkadendaran. Ngam, ti umay ti pa nakigimgimong, masapol met kakabsat nga the desire tayo nga grow. Eagerness. Tiket na kasawon deta. Dagiti mayad, dalking ka, agan analyze ka, hanga deti agdingdingag ka lang. Sabali ti agdingdingag, sabali ti agan analyze. Sabali ti hearing kan listening. Hearing, you just get the message. But listening is you're paying attention to what God is telling you. Eager to grow. Amoyo ka, makita mlata di Kristiyano nga the eagerness na nga grow. Uray few months pelang kakabsat kat makitam. Ngam uray na kabaybaya ka makigimgim mo nga no awan eagerness nga grow kakabsat. Awan pag-grow na. You might ask me, Pastor, api ngamin nga awan eagerness nga grow ti may sa Kristiyano. Well, maybe number 1 hanga save. Kasi nupod no ngay mawat ti apo kakabsat at da iti spiritual hunger na ti Word of God. Number 2, kung save siya, malamang sa bali ti ayan ti affection na. Adda ti world, adda ka digiti barkada na nga unbeliever, adda ka digiti aramid nga nainlasagan, very carnal nga panunot kakabsat. So, adda desire na ngem carnal desire. Iso nga no umay iti church, kasla makitam nga deti estudyante, mapanagbasbasa ngem na umulo kakabsat ti adal. Mapanagbasa di estudyante, ngem na umulo kakabsat ti adal kasi awan peking kuana DJ eagerness nga agbasa ka nagadal. So, productive Christians are eager to grow. You cannot bear fruit if you're not growing, and you cannot grow if you don't have the eagerness to grow. 1 Peter 2:2, okay? 1 Peter 2:2. As newborn babes. Reta basa ti Ilocano. 1 Peter chapter 2 verse 2. Kas ubing akayanak. Amen. Tarigagayan nyo. DJT keyword. Tarigagayan nyo. Ti awan lalaog na agatas ti saom. Tapno dumakkel kayo gapo kengkuana. Desire. So, kumusta? Dapat na desire yung kabsat? Dapat na desire tayo nga grow. Amen? Talo nga ba nagkadeta? Digiti Christians nga, the desire na nga grow, Christians who are eager to grow, letter A, they are willing to learn.
They are willing to learn. Hanga narigat kakabsat nga masursuruan. Kasi kayat na't makasursuro so nga the willingness na. Amen? Kitam, di kita daduma kat agtarimaan logan kat di mo na pa nagbasa yan ta eskwela. Di mo't nangalat vocational yan ta overseas. Kuno di mo't na pa nangalain ta college kakabsat ti mechanical nga amo nagtarimaan logan. Why? Because of the eagerness na nga agsursuro. Mapanalabuy-buyaan di gijay, agtarimaan. Tunukwan hands-on. Tunukwan kayang-kaya na. Uri carpentry. Di ba? Buy-buyan na tagpalitada. Kasano nga ta? Alala na di technique. Willing to learn. Amen? Ngamta ubing, sursuram nga aginaw kakabsat, agsasadot, awan na makasursuro nga aginaw. Amen? Susulit. Kasi di pa naginaw mo baro. Kasi pa naginaw mo anak ko. Kasi awa na kakabsat. They are willing to learn. Number 2, they are waiting to learn. Ano kasaunti waiting kakabsat? They are present when the teacher is there. Waiting. Agur-uray nga masursurwan. Amen? Iso nga, no eager ka nga grow, hamo kayat nga maabsenan, uray may sa agimo ni Tita Minda. Praise God, Tita Minda. Amen. Uray rabrabi nga gimong kat. So pagpanunod itay, ti ko ma-preach ko ita Tita Minda, kat dete message ko, di kalman ti malang adaka nga minggal. Kat kunat kat, awana na. Nangag ni Tita Minda, di message ko, di kalmanan kat sabalin tulat tamanan kunat. At amin na service kat attendan na kakabsat, ni MM. Damagan na no kanya ako ti Biyernes. Pastor, matuloy mo lang ti fellowship ti itang ti fellowship ti career kanyang adult ita pastor. Eager kahit na saun talagang agur-uray ka nga ada ko mamangisuro kanya kaano nga tat schedule man ni pastor nga preach. Kaano man ti next nga meeting tayo, fellowship tayo. Why? Because you're waiting to learn. No si ka dete mapilpilit nga ala na inte makigimo nga ilibre kanto no anak ko no makatake note ka anak ko kat ilibre kanto ay awang kakabsat. Masapol nga ada DJ willingness na. Damala willingness kan na damala desire kakabsat. Amen. Hangkay mala mapilpilitan ko may magigimong. Detat napinta sa membro ti church kakabsat. Makita mo lahat ti membro nga the eagerness nga grow na karagragsak ko may magigimong. Makita mo ti Kristiyano kakabsat nga awan eagerness nga grow, makita mo talaga no may kigimong kakabsat, nakamirduot, nakamirarong. Amen. At napilitan dirik na anak. Well, sometimes maybe because of problem, very sad tayo. Pero we are talking about the eagerness to grow. May katlo, letter C. They are walking according to how they were taught. Willing, waiting, walking. Ito ti keyword na. Ti Kristiyano nga the eagerness na nga grow, saan laeng nga willing nga grow, matuto, saan lang nga gururay nga damangisuro kanya na, no diket, digidi maisurusuro keng kuana, ipadas na kakabsat. I-try na, ipadas na, iput to action na, iput to practice na. Di ba? Kasla kumano ininstrakan daga, kasti ti ag-drive. Driving lesson. Damo la lisensya yun, dang kakabsat? Driving lesson. Insuro da ka, kastoy, kung nadaging ka, da ka mo nag-undergo ka driving lesson. Siyempre, classroom pe lang ha. Di teacher, kung na, di kiti nga sign, di kiti ti sign nga kastoy, stop deto, wait deto, go deto, deti nga araw, kastoy. Tapos deti lugan, deti ti cambio na, deti ti silinyador na, deti ti preno na, kastoy. Kat excited ka nga makasurusuro, agawid ka, dalugan mo, mapamu ipadas-padas sa atras abante. You will practice what you learn. Kastat Kristiyano nga eager grow kakabsat. Di mga ganata church, very receptive nga mga simulate. Talaga nga sumagabsip, di panunot na katuno agawid. I-practice ko man dete, insuro ni pastor. Aramidat man dete ko nana. Tithing, ipadas ko. Mission, aramidat. First fruit, ala ipadas ko mamat. Kas jete the eagerness na nga grow kakabsat. Nung uri makatawon nga ipipraise mo ta giving, no awan eagerness na nga grow, awan na tumaltataltag. Tumaltataltag kakabsat. Amen? Malagip ko ni Brother Dexter.
taga-Australia kakabsat. Kat nag-giving of thanks yan te group chat me. Kunana, idi Saturday night, alaunat parbangon da jay. Alas 11 ti rabi, ito nag-message. Kunana, pastor, kahit ko lang i-share king ka dito, dating pagpakararag ko king ka nga trabaho, kat ide, siyak ti kakaasing agsapsapol trabaho. Tatakot kakaasyak mo tin agpili, no yan na kadigito nga trabaho, papada nga napintas, talo nga pagubraan. Kat I need wisdom, so I prayed for him. Kat jak amo nga ti gayam ka rin na ti apo kakabsat. Lord ko na di umuna nga sweldo ka di nga trabaho, itid ko nga first fruit, nga commitment ko ka di building di klaberya. Kat kakabsat, in text na kanyak, idi Saturday night, pastor ko na na-isend kong ko na so tinawaga kasi good day Cristel. Cristel, na-i-wire na kanon, dete kwa, dete first fruit na ni Dexter, i-check mo man numano. In-check na kakabsat, nakagulat-gulat mga kapatid. You would not expect nga di nga kabsat new believer hampin na baya Kristiyano nga maitod na itikas di nga amount. No talyawom di amount kunana ket ada desire na nga para ti bagi na nga no talyawon na di amount kabsat han na maitod ngam inted na kakabsat. Kagulat-gulat. Why? Because in practice na di naadal na. Kasi deta nga Saturday, malam. Nagsweldong kakabsat nga few days before ngam kaslahan na pela nga ta maitod. Ngam di nga Saturday ti lesson ko kakabsat kat may panggap di occupation of a believer. Intira kakabsat iti cheerful giving to honor God. Imbasag di Proverbs 3. Kakabsat, timnek king kwa na di Proverbs 3:9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all your increase. Iso nga data nga rabi sana nga inyurayan nga napabigatan ti Domingo, insend nan. Kasi timmama di sa utiapo. Kasta kakabsat ti ada eagerness na nga grow. Kati kararag ko ka di nga kabsat, haan nga mapukaw di nga eagerness na nga grow. Kasi no agmenten di nga eagerness na nga grow ka kabsat, agat adupay ti maaramid ti apo di biyag na di nga kabsat. O, kastamot ka da kay dita. Iso nga, duwala nga banag, no ape nga deta Kristiyanohan nag-grow. Tiko na ni Pastor John, they were not born right. Hanggang na-save siguro. Awan salvation na kakabsat. Hanapod nga imawat ti apo. Na-enjoy na lang ti fellowship ti believer, na ibongbonggoy, na ibarbarkada, kadigita adayan ta church, ngam awan genuine nga relasyon na iti apo. You search your life, kakabsat. Baka dakay dita, you enjoy the fellowship, iso nga dakay dita, you enjoy the brethren, iso nga dakay dita, ngam no awan personal relationship mo kini apo Diyos, kakabsat, hanggang grow. You must have a personal, genuine relationship with God, nga inawat mo ni Jesus Christ as your personal Savior. Kasi anything that has life will grow. So nga, they are eager to grow. Amen? Oh, katulad dumahan ti aggrow, uri da may bagbaga nga kasti-kasti ko nato yata, sa bali mo ti ayan, digiti tari gagay ti aming kakamsat. Okay? Number 3. Oh, ti tayo lagpatingga, unod ti number 4 siguro, napindas ti lesson tayo. Amen ba? Kanluto, kung naklangarod kada kayo kakamsat, kanluto. Oh, habits of a productive Christian. Ulitat, number 1, they have a positive attitude. Number 2, they are eager to grow. Number 3, they have a game plan for spiritual growth. Deta. They have a game plan for spiritual growth. Dedi game to, nalaing kakabsat, deta coach ti kwa. Ano deta nga Phoenix? Well, so that na nga, bak di game to ay Phoenix. Kat nalpas nga na nga, bak nga tat Clippers din ay at 2 points ka. Ay, ano di ko 1 point lead. Kat, 0.8 seconds. 0.9 seconds. Well, 0.9 seconds kakabsat. Leading ti Clippers ti 1 point. Ball possession iti Phoenix. Oh, siyempre time out. Siguro Jacobs miniting na deti ti game plan tayo. 0.8 seconds. But we can win it. Kuna na positive attitude. Ngam ada game plan na. Kasi ko na. Oh, from the outbound, itiram to tabulakin ni jangamot na gana di na taya. Ta i-dunk nanto kuna na. Siguro DJ ti game plan dangatal talaga. Daka mo no accidental di nga pasamak. I believe it's a game plan. Okay? So, idikwang gagabsat kat intira na jay bulang nga kasta, sinipaw na identa nga to taring pag na panggagabsat na nga bakda, 1 point na nga bakti Phoenix. What is that? Game plan. Oh. Iso nga, uray kayat tayo mo ti agro kagabsat noong mag-game plan tayo.
Awan mo ti aramidon tayo nga plano. So nga, kasla ko madeta, giving. Apo na pintas dito nga lesson ni pastor. So ano aramidon? Ag-evaluate ka nga roden, kakabsat ti kwarta mo. Oh, kita mo no manut sweldom kadigiti amin na pag-ubram no double job ka, triple job ka, ganda dumapay. Kasto ti ma-income kot binulan. Sumuna ti amin, deti ti tithes na. Ti offering, kundi commitment ko. Deti mabati, digiti ti papanan na, balay, lugan, so dadakil nga bildeta, makan, anapay, ket pangpasyar, tos in-evaluate mo, overdraft, ano aramidam, ikatagpela, dito yung pangpasyar, indak to latag, pag na dita, yung tamolan, katag na pangpasyar, tapno maitid, game plan, kita yung kakabsat, you must have a game plan, ket dita Hawaii, awanak dita kakabsat, awang kan Pastor John, but you are blessed because you have a preacher who has a good sense no may panggap ti finances. Very sensible. With a godly and spiritual mindset. Oh, ni Preacher Glenn kakabsat. Kat very godly ata ubing pelang ka, ubing kang pela kat na isuro kam ngagtights kami ning kakabsat. So with a godly spiritual mindset and a very practical, very wise. I admire him for his good financial stewardship. Iso nga kakabsat, if you have any problem regarding kadeta, just approach him. I believe he can be a great help and blessing to you. See? Why? Because you need to have a game plan for spiritual growth. Amen? Oh. Oh, kasla kumata pa nakigimong. Akat game plan. Amen? Oh, at the tempo nga gubra, at the tempo mat nga mapan maturog, at the tempo nga aglakwat siya, ngam adamot tempo nga pa nakigimong. There may be some unavoidable circumstances like, gimong at the digiti emergencies nga call. Alakat maawatan tayo digiti kakabsat, ang sa bali DJ habit eh. You make it a habit to excuse yourself from the church attendance nga awamot iti kala valid reason na. Ngam no dete emergency call from work, agat maawatan tayo digiti nga banag. Nasakit tirik kalakin ni Sir Brother Erwin idila Sunday, kat kuna ni Preacher Glenn, kat naliday tirik na ni Mang Erwin nga na makuumay ti kapilya. Deta kakabsat. Amen? Oh, see? So they have a game plan for spiritual growth. Unproductive Christians have no game plan. Amoy kabsat, listen. Ni William Feder. Oh, nalag-an dito yung kakabsat at Feder ka. Kuna ni William Feder, there are two kinds of failures. Those who taught and never did, and those who did and never taught. Ganda amak na yata kakabsat. Failure. Napintas di idea nangam di naman inubra. Ada plano nangam di na inubra. Di jay mo mesa, ubra nga ubra, gasto nga gasto, di mo tagplan-plano kakabsat. Awang game plan na. So yan na kay di ta kakabsat. Datay ka, di jay tao nga, ada plano nangam awang mo't ubra tayo. Uno datay, di tao nga ubra, gasto nga gasto, tira nga tira, awang mo't pulos kakabsat, plan-plano na. Sayang di effort. It's not how hard you work, it is how smart you work. You must have a game plan. Oh. Eket ni Apo Diyos kakabsat kat ada game plan na iti humanity. Before the world began, ada game plan ni Apo Diyos ti humanity. Ammo ni Apo Diyos idi agbasol ni Adan ken Eva ket matnag ti tao. Ngem na plano na no kasano nga salbaran na ti human race. Game plan. And in the fullness of time, imani Jesus Christ, natay the cross of Calvary, He paid for our sins so that we can be saved. What a wonderful game plan. Amen? And we are blessed because of the game plan of God. Ito nga strategic plan ni Apo Diyos kat nairanod tayo ti parabor na kakabsat. You see? So ito no agawid kayo, deta agsarita kayo, no, dapat gayam kasto nga talaga siga. Kuna ni mama no kanya kat agilista king amin, di kita expenses yo, di kita kasto yo, kat usto deta agilista ka da notebook mo. Amen? Oh, no pa nagkararag ada prayer diary, ada game plan mo hanga konforme ta maikarkararag mo. Tunog ang kakabsat kat agkarkararag ka, agtagtagainop kamot gaya mag. Kakabsat at awang mag-game plan mo agkararag. Oh. Amen ba mga kapatid? Number 4, may kapat. We will end here. Habits of a productive Christian. They are willing to change their worldly lifestyle. Oh, they are willing to change their worldly lifestyle.
ti mesa a Kristiyano nga aggigrow wenno agbaling nga na bunga kabsat ket ana makitam kanya na nga saan nga narigat para kingkwana nga balbaliwan wenno iwaksi wenno idyan dagiti na inlubungan nga aramid na lifestyle. Oh. DJ may isa nga new believer tayo di Australia. So nga, isa-share ko dito koy. Tapno ikararagyo kakabsat. Di kita ministry dito Australia. Ni Aldrich. Okay? Idi 3 Sundays sa dijay nga makigimgimong. Nakatidugbok na. Nakapinggol pa yung kakabsat. Amo ni Sister Marivic. Sister Marivic. At friend mo gayam ni. Bakit na, Sister? Oo. Taga-Sarat. At dugbok na, di ngamin Sister Marivic. At dugbok na, nakapinggol pa eh. Nakapinggol pa yung kakabsat. Kat pag-amuam ta, mesa nga Sunday, jakmot mailasin, atan sa bisita da kunak, ni Aldrich Gayam, new look. Agasang, mano nga ta nga bulan, uno tawon kakabsat, ngayon ay aywanan na di nga buok na. Adomo ta siyampo, kakabsat, tinagasto na. Hala siyampo, conditioner, at among ti buok mi nga lalaki kat burangan ka. So nga in conditioner na pa DJ tapno na pintas di buok na. Ado nga gasto. Napatag kingkwa na DJ nga buok. Ngam siguro tinignay ti apo isuna. Nuhan na may give up DJ nga buok na kakabsat na rigat agro. Ngam DJ nga panang i-give up na DJ nga buok na nga worldly lifestyle na. Makitam nga the desire na nga agro. Makitam kakabsat. Kat by the grace of God, kunak kanya day di Sabado. Brother Aldrich, nalingkan sa gitara, brad. Amo na kayo mag-gitara. Iso nga to next nga Bible study tayo, sikat ag gitara, tagpakanta ni Nelson. Urisin to na do di boses ni Nelson. Basta nakatono di gitara, mahit lata. You see that? So they are willing to change their worldly lifestyle. Kat di kita Kristiyano nga, bagbagaam, kaste-kaste kung kunam kat di mo tagbalbali. Alam mo ang tawag dyan, defective Christian. Defective kan ineffective kakabsat. No battery ko makat, hangalo bat, dead bat. Dead cell kakabsat. You see, they are willing to change. So nga kakabsat, iti dapat nga mabalbaliwan tabiyag mo ita. Tapnon ti kasta kat ti apo kat maayayo kan adadapay nga aggrow ta spiritual life mo. Maybe worldly association with friends. Worldly friends. Masyado unay ti panakiming-minggel mo ti worldly friends kat kunam apo wo nagpaiso. Madlaw ko nga dati panakiming-minggel kat worldly friends kat agbarinak nga very accommodating ang apo. Tinainlubungan. Accommodated latan ti lubong ti biyag ko. Accept latan ti lubong kat I may baptist. I have a stenson. Dear God, I need to give up this worldly lifestyle. Kunana ta Romans 12, be not conformed to this world, but be ye transformed. Amen? Hana dapat may lubog ti biyag tayo ti lubog. Dapat mabalbaliwan tayo. Ayan by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Listen, agingga nga mo i-give up deta nga worldly lifestyle mo, you cannot walk in the will of God. Hamo maaramid jay will ti apo kasi isot prerequisite na eh. Hamo maaramid jay will of God no hamo may give up dito nga worldly lifestyle iti panagbiag mo. You see? So, they are willing to change their worldly lifestyle. Ala kakabsat, narigat mo't no ilipas ko dito ikat ininutan tayo ta nakaimas ka. Idi ubing kami no adamang tud Pringles kada kami kakabsat. Apo permi nga malagip siguro ni Preacher Glenn. Idulin namat. Dete hang amuan no yanat nang idulinan na. Tay dinamot amo na yanat nang idulinat. Kasi paborito mo Pringles idi kakabsat. Dete dakila Pringles. Kat ti aramidit no ka ide, no ti bigat kakabsata, makariinga ko nalpas nag-devotion kan amin. Sip-siputak nga pumanaw ni Glenn. Kat tunoawan di kwartong kakabsat, inakto alan ti Pringlesan, mga halak ti 5. Inutot DJ kakabsat kasi nakaimas kami. Hangko kayat ko kate agbayag nga makaramramanak latat Pringles. Kastamot deti nga message. Yung hante pala liplip pasan. Amen?